CCLF iwacu twebwe intambara zihoraho z'igitondo n'umugoroba rero ku munsi w'ejo mwijoro buca rejo mu gitondo ku wa gatatu tariki 13 z'ukwezi kwa gatanu drone yarayirasa nanone amabombe menshi cyane mu ruhande rwa Gakenke Irundu Karingi ariko tumaze kubimenya neza yuko akenshi bakunze kurasa mu ijoro ryose buzuka mu gitondo bandi basenga bwakeye ejo mu gitondo rero intambara irisha muri Karingi aho yatangiye kuva mu gitondo igeza saa moya saa mbiri z'ijoro ubwo iyo tuvuze gutyo no kuvuga ngo abasirikari bahise bava mu birindiro zose byo hakurya ruhande rwa Karingi hakurya muri iriya misozi badi basinga berekeza mu position y'abasirikari bacu uko niko drone zari hejuru drone zari nishi harashwe amabomba arenga 50 ku munsi w'ejo gusa tubwira abantu gukora ibintu bitangaje iyo abona hebamisha amabomba amwe hategwa Irundu ayandi hategwa mu baturage ayandi hategwa ku makanisa hategwa ku bitaro abana ntibize abantu bose muri Minembwe ku munsi w'ejo birwa abantu bose bahagaze ibi duhe tuvuga ni mu gihe habayeho retre yemejweho n'ibiganiro byabaye bakemera ko ingabo zishobora kuba zova muri eneo zabo zigasubira kuri point initiale yabo yazagatogota iri yakamanyura ariko bamara gukora ibyo ngizo bakagaruka ni wacu nagahaguruka za drone zirenga 5 zigatangira ku makuru asabaturage bo mu Minembwe twiyama twihanangiriza izo leta zombi kugira ngo zihagarike izo bitero bareka abaturage barye bareka abaturage bahinge bareka abana baje mu mashuri ubuzima nabwo nabantu nk'abandi bose rero ivyo nivyo zabaye ku munsi w'ejo habaye intambara ikomeye cyane ari ibitero za leta zaturutse mu ruhande rwa Karingi mu Bidegu abantu baziruye ruhande rwo mu Gatatu za Karongi izo zose zari zamanitswe n'ingabo z'abarundi na FRDC na Mayimayi na FDLR baturanye barya bariye babo bose bari kumwe nabo ngico bashaka ngo bashaka kwigarura Minembwe ese tumenya nimbe kwigarura Minembwe bifite yihe nyungu kugeza aho bumva kuko bagomba kuzoza barasisha za drone zigera kuri 5 zahagurutse ku munsi w'ejo zirasa abaturage ariko zirasa no mu birindiro byacu turihanangiriza kugira ngo ibyo bintu bihagarare. Urakoze cyane Fande. Minembwe abaturage ba Minembwe barimo baribaza nimba muri mu biganiro cyangwa nimba hari hose CCLF cyangwa nimba ntayo ihari kuko mu cyumweru gishize twabonye retre y'ingabo zisura mu birindiro ariko naco cyumweru cabayemo ibitero byinshi kuko hari CCLF ihari. Ndatekereza kuko ibyo leta ikora CCLF yitekereza kuko ari yabo gusa na M23 twebwe ntitubamo daboro n'ibyo biganiro ni ngaho ndavyo tubamo nubwo tuba muri AFC ariko nta bantu bacu bashirikisha kugira ngo duhaguruke natwe turi kuvuga doléance zacu zibi bitero hebibera hano wacu rero iyo bagiye mu kibazo cha CCLF mu ruhande rwo muri plane no kwerekera ruhande rwa za Bukavu na za Goma na za Bunagana aho hose yashobora guhagarara byenga intambara ku munsi umwe ariko nta munsi numwe kizagenda yigeza bikora naho twebwe no kuvuga ngo ni igitero ku munsi nibanya gupfa urabizi kuko n'umuntu yari yashize ultimatum ivuga yuko kugeza mu kwezi kwa kane nta muturage w'umunyamurenge uzoba gifite imbunda ngo nibitaba gucyazoja mu mishikirano barakwiriye kubona mu mishikirano turi mu kwa gatanu ibingibi rero nta CCLF yigeze tubabo nta nibiganiro nta nico twebwe tubazwa ntabe nibikorwa byose nta nico tubiziho twebwe gusa no kumakugabwa ibitero rero uko niko bimeze abaturage ba Minembwe bari mu kaga bagize ibibazo byo gufungirwa amayira nta munyu nta sabune nta kintu cyose cya base umuntu akoresha buri gitondo n'umugoroba tukigira abana ko baragenda amasereri abana ntibahe biga abamama he babyara nta masabune nta vaccine z'abana b'impinja bavutse kugira ngo zibarinde ziriya ngwara zose zandukira zo mu bwana ivyo byose ko birakorerwa mu Minembwe yuko nta kindi capanzwe abantu hari igihe batekereza bakagira ngo genocide nuko agomba kubaho gupfa kw'abantu ibihumbi amagana. Genocide ni umugambi, genocide ni ideology ni cya gitekerezo bakora bakavuga ati twica abantu basa batya cyangwa babaziza uko basa babaziza idini ryabo babaziza imyumvire babaziza akarere ako kandi iyo bagafite kugira ngo bakore nibamara bice bari abantu bose babamareho iyo ngiyo niyo baza bita genocide rero niyiha ikorego abanyamurenge kandi genocide so mupanga gusa niyo bagize inzara bagateza inzara mu karere bagatema ibigori ni ukuvuga ngo nimba atishwe n'isasu yishwe n'inzara nimba atishwe n'inzara imvura imunyagire nanone yishwe n'uburwayi nibyo bihe bikorwa muri Minembwe ibingibi ni totale ni ibintu byerekana neza gutsembatsemba no kumara abantu bose rero twebwe nibyo leta yatugabije cyane abarundi ko turababwira kuko abarundi nta kindi n'ubu ngubu izi ngabo duhe tuvugana namwe ukubunyene muri iki gitondo duhe tuvugana ubu ngubu sindabigeraho
isaso ko riravuga abona abarundi nimbunda ko zirumvikana zenda nimbe baza no kuzumva hari niki bashaka ku muturage mu Minembwe nizihe ngorane zabaye nibihe bibazo bihari kugira ngo bumve kuko umuturage mu Minembwe batorya ngaryame ibyo nibyo bibazo iyi multiplication y'ibitero kwiyongera kw'ibitero bije bikurikira disikuru Kongolo yakoreye mu Bibogobogo avuga ko bazarasa twirwana kugeza ishizeho. Iriya ni projet ya Kinshasa nubwo Kongolo avuga Kongolo yabaye akanwa ka Kinshasa yabaye nakanwa ka bicanyi kandi mwarabibonye kuko nta kindi yakoze yazanye na Yakutumba yuko Yakutumba no kuza gushinyagurira abanyamurenge. Yakutumba niwe wisha abanyamurenge bose baroha muri Tanganyika. Yakutumba niwe wanyaza abanyamurenge kugeza none akiri imiryango yabuze abantu babo babajanye matekwa kugeza none ni Yakutumba wabikoze. Rero kugira ngo asurazane wa muntu wakoze ibyo uwo muntu rwose ni ukuza gushinyagurira abanyamurenge. Ibyo ngibyo rwose turazamaganye kugira ngo abantu bagende bamenye kuko kubaho kwacu kurakenewe kandi umuturage w'umunyamurenge ntabwo azamarwa yuko Kongolo yavuze. Biriya ni ibiganiro no gutera iterabwoba yavuze yuko ari bo mu kugura amadrone no kuvuga ngo bana bantu bose baheba bagomba kuja ku mutwe wa Kongolo. Yavuze yuko 80% y'urugamba rwabereye kuri zero. Ivyo byose zakozwe nande zakozwe nawe. Rero turashaka kuko bahagarika ivyo bitero bahagarika izo ntambara ibintu byose bareke dukore imirimo yacu abana bige iyi terrorism ihagarare yuko aya madrone ntazafata igihugu imyaka bamaze hariya muri Gakenke na za Karundi ko barakora iki ko batageze hano ariko yavuze ko yabahamagaye muze mutange shida yanyu aduhamagara nkande ahamagara iki yani ikinyoma akora ngo mukana magashike umutekano reka tunababwira bamutumye se kuza kuduhamagara kugira tuvugishe reka tunabwira abantu kugira ngo biriya byose ahayigire n'ibinyoma bye aduhamagara tuvugana na Kongolo ibiki nimbe tunakeneye no kuvugana ntabwo ari Kongolo twovugana na leta tukavugana n'abantu bazwa pana Kongolo. Ivyo byose ni ibinyoma byo kugira ngo abesha abantu abereke yuko ari gitangaza ni ibinyoma nta wavuganye na Kongolo tatwirwaneho yigeze ivugana nawe nta negotiation twokorana na Kongolo tugize ngo twojito hakabandi bose nuvuga Kongolo ari kugwe ugwanya Kongolo ni petit joueur cyane kubera iki se yumva kuko ari ugomba duhamagara nkande hano turi akana akarere kacu dufite abagabo bakomeye none urafata Kongolo mugereranya na General Fanesema ariko Kongolo ari kumwe na Lieutenant General Yakutumba Lieutenant General wahe uriya autoprogramme yo kwibesha gusa kubyuka mu gitondo nanje ubu nyine no yiprogramme kandi president amwohereza ivyo ngivyo ntabwo ari na president ntamwemeye bari yarabakoresha gusa kugira ngo baze kudestabiliza gusa yereka amahanga ariko nta munsi numwe yigeze yaprovinga ngo habe hariho impuzi asohora iriya ranka nta yizwi kuriya ni yahariya gusa mu muhanda ahubwo ukiraho fandirizo nibaza Yakutumba ni autoproclame ivyo birazwi Lieutenant General ariko se ni gute president w'igihugu nawe avuga ngo yatumye rebelle autoproclame no bari bose ni bikoresho iyo umuntu ashaka kugera ku nyungu ntawe adashobora gukoresha arashobora gukoresha uwo ari we wese ejo bo ni mwumvise bafashe sange komandare ejo arababwira ati sinshaka ba mayimayi hano kubera ikabirukana gasigaye FARDC nuko batazwi ariko arabakoresha mu gihe bikenewe igihe kidakenewe bakabirukana ejo bondi babahaye amasuru beta asa n'ayimfungwa zo mu Rwanda ziriya za jone uzugiraho none ico baseze ni amakaske uzugiraho none nabakozi b'umuriro bamwe bazakora imiriro mu mihanda n'amabarabara niyo mateni babahaye biriya ni vyerekana kuko batabaho badahari rero ntaco twotinda kuri bariya nabarebere bo kuraswa gusa umunsi twafashe hariya bariya bose bari gitira mu baturage rero kugira ngo dusubire tugere kuri ivyo intambara zakomerejeho kuri no munsi ni kuwa kane tariki 14 z'ukwezi kwa gatanu uze tuvugana izi saha zenda wera 6 za mu gitondo gutangira saa 10 nibwo isaso rya mbere ryatangiye duterwa uruhande rwa Gakenke aho bita iriya kwa Rutaganda duterwa nanone na Karingi yose na Karungi izo zose ko ziravugamwe amasasu kugeza izi saha ko turabinginga niki cababayeho ko muzi ko muza mugabe ibitero byo gutsindwa abangaba bagabe ibitero bazi ko batsinda ubu duhe tuvugana namwe batangiye gusubira inyuma kandi bazi yuko bari butahe bakomerekeje bapfushije bananiwe no gutora n'inkomere zabo n'amayiti zabo imisozi yose yabaye iminuko turi mu kubwira abarundi ngo bakuraho ubucafu bwabo baze bakora isuku bakarininge batahi ariko mwadisha amakuru ko ngweje mwanigaguye abantu oya nta makuru tituza twishimira gupfa kw'abantu yuko abenshi ko barapfa mu Kigali ariko ico tubabwira umunyamakuru reka ngusuhuze cyane KD wa Mapendo TV turayiramukije niyo uzuvuga ngo Sogeria Minembwe upate kifu
Sogerea Minembwe upate kivu. Nimubazi byababaye hejuru. Ejo kabisa mwadushaka ariko ngo habaye kunigagura. Reka erega ijuru neryo rikeneye abantu. Murafasha abantu kuzamuka none. Ko turabarihira amatike kugira ngo bazamuke baje gusuhuza kwa Nyagasani. Rero abantu bose tubahaye pole abatakaje abantu babo ivyo ntabwo arizo twishimira. Ico dushaka no kugira ngo abantu bumve impamvu yo kuba abarundi baheba viwabo bakaza kugwa mu Minembwe taco barwanira. Bano bana heba gwa hano b'abarundi ntaco baheba zira. Kuza kwica abanyamurenge babikiri wabo twashitse ku gikuta nk'iki ntaho tuzoja. Rero ico twababwira no kugira ngo bahagarike ubwo bwicanyi bakomeje bagaba ku banyamurenge iyo batarashe nkano kurasa amazu, iyo batarashe amazu no kurasa ipusi, iyo batazirashe no kurasa imirima, iyo bitari uko nguko n'ukwirirwa bateratera ku misozi yahindutse imyobo. Izo tubinginga no kugira ngo bahagarike izo bitero zanyu. Mureke dukomeze twumve bizava mu biganiro. Twebwe turazubahirizwa nubwo tutabirimo. Ariko iyo ari selefe yiko n'ubundi tutabatera turemera kugira yuko dushaka amahoro. Afande uganiriye n'abaturage ukaganira n'abasirikare batandukanye abantu bose bavuga namwe ubwanyu muvuga ko ino ntambara muzayitsinda. Ikintu kiza kibateriye morale cyangwa se gitera n'abo baturage morale barazunguzwe gutya niki igituma tufite insinzi nuko dufite ico turwanira. Burya gutsinda si bikoresho siningabonesha. Gutsinda ni impamvu koze itumwa haguruka karwana. Twebwe ntiduhe nta yindi koze yatumye dufata imbunda. Nta nubwo twicaye dupanga urugamba rwo kugira ngo tuzotere. Twebwe twaratewe tumaze guterwa tugomba kwirwanaho. Kandi si yose mu mategeko y'isi yose yemeza ko umuntu yatewe agomba kwirwanaho. Habe no mu wawe hano mu nzu utuyemo umuntu aje akakuvamiya n'icumu n'umupanga uwo mwihorera ngo nta kibazo ugomba guhaguruka ukirwanaho. Twebwe intambara duhe turwana niyo kwirwanaho. Dufite koze yo kubaho twebwe n'abana bacu n'abuzukuru bacu. Dufite koze yo kuba muri kino gihugu yuko nta handi tubira. Nta kindi dufite uretse ikindi gihugu kimwe dufite cyo mu ijuru gusa. Naisha hano kwisi ni hano aha turi gusa. Rero iyo umuntu ashaka kugira ngo akubuze droit zawe za base zisanzwe zo kubaho, zo kwiga, zo kurya, zo guhinga, zo gucuruza, zo kuja aho ushaka, ufite uburenganzira bwo kwirevolta kuri uwo muntu ukirwanaho. Nibyo byibingi biduhe dukora. Rero bari batekereza ngo ubwo bahagurukije ibihugu byinshi ngo bazadutsinda. Tibashobora gutsinda nubwo butsinda njewe bonica bo kwica bakadutera ibomba hano tugapfa nakagapfa na fande wacu. Imana ikomeze mwakire mu bwami bwayo yarapfuye ariko urugamba rurakomeje. Nta bomba rizoza ngo rikubite kozi ipfa. Koze ndizipfa nuvuga ngo hazapfa umuntu hazapfa abantu hazapfinka imisozi zokunduka ikirere kizohinduka polisiyo ize n'ingwara zibe ariko koze izohagarara hamwe. Iyo mpamvu niyo hayituma duhe turwana. Nimba umuhungu uturutse muri Kasai n'uturutse Kinshasa ari mu kurwana tukamufatira hana kazabazinzirije Kinshasa nuko atazi nico yaje kurwanira. Umuntu uko mu Minembwe wabona ibarabara rikugeze Kinshasa cyangwa akagira bene akakamaguru kazokorana kakakanga hari n'abayobozi bakomeye batageze Kinshasa bayoboye muri izo byose. Rero ico dushaka kubabwira impamvu ituma turwana, impamvu yacu yo kubaho tishobora gutsinda. Tubwira abantu tubatangarize nuno munsi nimwe mutari mubizi ikoze yacu ntishobora gutsinda yuko kubaho kwacu umuntu wese arakwemera. Nuriya Trump wawuzana pressio yizi byose z'intambara nawe yemera kuko kubaho k'umuntu kugomba kubaho. Ukoze kuri Trump nahuye n'umusaza umwe arambwira ati twarwanye na Mayimayi iratsindwa, turwana na FARDC iratsindwa, turwana n'abarundi baratsindwa, ataho bigeze ubu turabona ko Amerika yatuguze ibirombe. Ikizere ariko turashaka gifite cyo gutsinda. Reka mbabwire kuko ibirombe ntabwo biruta koze. Kandi bino birombe siwe wa mbere ubikeneye, sinawe wa mbere uzobicukura. Gutangira mu ngoma y'ababirigi ya gikoroni yaracukuye iracoka n'amabuye azamera gusa. Yaracotse irajana iraheba n'ubu nyine imisozi imwe iracataze mu ruhande rwa za Kasai. Hataza hinjira abantu ngo abazungu barahakorotire ngo nta muntu wakandagira kubera inoro bahabonye. Nabo bazoza bimbe bazisigaho. Trump ave ku buyobozi haje ubundi azisigaho. Ba Macron baragerageje basigaho. Nta muntu n'umwe utarageza. Ubushinwa bwaracukuye busigaho. Abarusiya barinjira baracukura basigaho. Ariko ico tugomba kubabwira ni ntabwo icupa rya oro rizogura ubuzima bw'abanyamurenge ngo tuzabyemere. Iyo ntambara tuzoyirwana kugeza ku munota wa nyuma. Yuko existence yacu irakenewe nawe wenyine azavuga ngo American citizens first.
ngo umuntu wese w'umunyamerika niwe tuzobanza guseriva ibibazo byiwe kugira ngo tubone kuja kubamigira baturutse muri za Afrika na za Aziya n'ibindi bihugu natwe umuntu wacu mu Minembwe niwe number 1 ugomba kubanza ku benefit bibera hano mu Minembwe ntabwo azoza kudukangisha ariko yamushira amacupa y'inoro bayakura Kinshasa kugira ngo aze kuturangiza hano ngo bizokunde n'amahanga atazabimwemera n'Imana yo mwijuru tishobora kuzemera nubwo abo bose bashobora kuduhagurukira bakagerageza kudutanga Imana ico twabwiye n'abarundi bari mu kuduhamagara bakabitubwira yaratwimanye burundu ureke ngubwira ijambo rimwe Imana yabwiye Yoshua bageze muri Kanani Mose amaze gupfa Yoshua amaze guteka ingova niwe wayoboye ingabo nabyo byabaye ngibi byaje nukuwanga fande makanika yarapfuye fande se mata marafata umwe yari Mose undi ni Yoshua kandi Yoshua azotugeza muri Kanani ibyo ntago keke nuvuga ngo makanika yarabahagurukije ariko se mata mazabashika azodushitsa kandi ntiducitse intege kandi Isiraheli nayo ni nkuko yari imeze umunsi Mose apfa Mose niwe muntu muri iyi si wagazuganira n'Imana gutya nkuko duhe tuvugana nawe kandi Imana yazivuga bimwe ikamubwira ngo no ibi ndabyanze tibiri bushoboke kandi Imana igahinduka kuri decision yayo ico dushaka kubwira abantu nuko ino Kanani afanda zo yitugezamo kandi nta gushidikanya kurimo rero kugira ngo bumve ko dushobora kuzocika intege ngubwo byendi biza no twebwe urugamba ko turarurwana kandi tuzorutsinda koze yacu niyitwemerera kuzotsinda ntabwo dukangwa n'ibihugu habe n'u Amerika izose bagende bayibaze igihe cya ntuze uwo muri Somalia abanyamerika batsindiweyo kandi bageze ku butaka batsindiwe muri Somalia bageze ku butaka kubera kuko abanyasomalia barwanira ku butaka bwabo barwanira igihugu cabo barwaniraga identity ibi duhe dukora gute ni identity tuko turarwanira identity yacu identity ntizishira tishobora guhinduka nta handi ishobora kuja dushobora kuva tukagenda handi bakazotwandika bakazodukoresha ibizame bakaduheza njewe ngira passport yo muri Canada ariko naninze gukora ikizame cibibazo 20 ngabitsindira ariko twebwe ino identity yacu tisari kibazo yuko hano ni himinyonyo yacu ihamze ico gihe identity yabaye confirme nta muntu n'umushobora kwidukuraho rero kugira ngo umuntu gusanga ubwo yagize rebellion y'ababembe yayo kotumba nundi nabangoma nzito ngo bazoza bayikureho tibishoboka iyi minyonyi irambitse aho ngaha muri iyi Minembwe y'ibihumbi n'ibihumbi z'abanyamurenge yovuza induru kugeza ubwo ababembe bose bashobora kwinjira muri shamba yonyine twebwe tudahari nico tumenyesha abantu yuko koze yacu izodutsindira mu rugamba habe nubwo amahanga yose azohaduka tibizoshoboka urakoze cyane fande hari umusaza twaganiriye arambwira ngo aya marebellion waruvuze kuri amarebellion y'abamayimayi n'abapfurero ati impamvu yumvikanye na leta akitwa bazalendo bakabana nuko ariyo leta yakoresheje mu kurwanya twirwaniro no nakubwiye ngo buri kintu cyose ni entere ibikorwa byose ni entere leta irareba ikavuga ati nta kindi tugomba gukora reka dukoresha bazalendo nibo baturanye nabo nibo baziranye nabo nibo bazutuyira twose tuja mu Minembwe nibo bazi umunyamurenge ufite inkanisha urabizi kuko mayimayi zanyaza abanyamurenge umupfurero wari waragabiwe n'umunyamurenge abenshi abo ngabo nibo baza kunyagaza n'uwari umuragiriye niwe wazijanye nukuvuga ngo bagomba kubakoresha nka entere bakaza bagafata aba bose bakabasiga utuzina kwa bazalendo bakabaheza za dolari 325 bakabamotiva bakabagurira amazu bakabagurira iki bakabeneficiaria ariko bariya nibo bazosenywa banyu mu munsi wacu wose uvuyeho ubona uko aba bose bahebagaburirwa neza bahebarya neza bafite amafaranga ni kubera izina ryacu umunsi no munsi zino ntambara zahagaze bariya bose bazoja mu mihanda batangire gusunika amashareti bivuga ko bakongoro burakazi bare kongoro ntarayiwe nejo mundi ntazana kabura gusabaza umufunga gusaba ubwo umuteguzi icumba muri ndoro ngaho yuko runo rugamba kongoro ntazo rutsinda kandi yabeshe Kisekedi yuko iwafite strategies ibihumbi zo kugira ngo azotsinde twirwaneho ntashobora kuyishobora afande makanika Imana iguheza umugisha yaravuze gusanga ikintu cyo mutera ubwoba nuko utibuka ingabo zivuye mu ijuru ngico gihe yorambika imbunda hasi hati naho izingi ziva amaraso zimwe zambaye amashara nuduhu twimbeba nuduhu twingwe nutundi bariya ntaco twebwe twakoreye Imana turwana kuri objective ntawe tugirira nabi ariko turwana kugira ngo tubeho bariya bose ni inyungu haya bakoresha ariko iherezo ni ubu koko ndevye muri Minembwe uko dutuye muri Minembwe aho turi abe nizo oronsi nyinshi ziba muri Minembwe na Minembwe kandi yubaka siniri kuri no kumujyi ukanganye cyane uri hejuru mubona cyane ari iki baviza muri Minembwe nta kindi baviza no kugira ngo gusaba turangize twebwe ubwoko hariyo ideology kuva aho genocide yabereye mu Rwanda habayeho ideology yo kumva ko umututsi agomba gupfa bari barangije kuriya mu Rwanda bari bazi kuko abatutsi barangiye bumvaga yuko none ubwo byabaye kuriya nubwo FPR yafashe ubutegetsi
baze muri Kongo n'ubundi bishe umututsi ni ideology ya genocide gusa yari igikomeje kugeza uno munsi tirashira ubundi abantu bazaho batekereza bakagira ngo none abicanye n'abahutu uwagize ideology ya genocide harimo abahutu bakabamo n'abatutsi ubu nyine dufite abatutsi nka kuriya kwa Bakongo bafite ideology genocide bambaye haga bariya n'abatutsi mu Burundi bafite ideology genocide iyo ufite ca gitekerezo c'ubwicanyi ubu bayintera hamwe kimwe na zantera hamwe zindi yo bari umuhutu yo bari umututsi rero biriya bintu nizo zakomeje bimera muri kino gihugu zabaye nko gutera ibyatsi bashika mu baturage babasema mu rwango berekana kuko umututsi ari inzoka umututsi ari umuntu mubi ugomba kwicwa gusa kandi nta mahoro azoba muri Kongo umututsi agihari nizo zizi intambara duhura nazo iyi ni consequence y'intambara yabaye muri 1994 mu Rwanda niyo igikomerejeho handi wacu babireba bakavuga ati bare abatutsi bagihari tutarabamara ngo tubarangize hariya haruguru nino nakano karere kose nta mahoro zabo yuko nimba intambara zibaye ibo bavyita kuko bavuga yuko bazitwikirira ariko ntibareba karengane duhura nako nukuvuga ngo akarengane kabaye kuva kera kose muri regime mu butu birakomeza kuri Kabila wa mbere Kabila muto yari abantu bashize benshi kugeza no munsi rero kuri Kisekedi ni gitangaza ariko izo zose zagiye risidinga ukimwe kivaho kindi kijaho ikindi kivaho ikindi kijaho kugira ngo bagire gute baturangize n'ubu nyine nta yindi gahunda minembwe ntiyubatse minembwe sinziza minembwe ntiba ku muhanda minembwe iri enclave ariko bakamavuga ngo amahoro yose wogira ngo none ninki giti kiteye hano mu minembwe ati nitukigeraho amahoro bakumva kuko atabaye ico dukeneye hari umugabo wabivuze aravuga ngo mutaravuga ngo turabakongomani twese abana abanyamurenga abanabashi abanabapfurero abanaba amahoro azaba muri Kongo dukeneye kubaho nk'abandi bakongomani ntabwo tugendera ku magambo nkakuriye kwa Kisekedi aza kubesha amahanga ng'abanyamurenge azabarwanirira le meme jour muri uwo mugoroba yohereje amabomba arenga 28 irundu yatera mu baturage ico tuvuga ntabwo akanwaka ariko gakora ibikorwa bivuga cyane kuruta kanwa Gisekedi uko muri kuri Gisekedi yavuze ko agiye kuzarwanira abanyamurenge kandi azihanganira abantu babahohotera ndetse akomoza kuri Colonel Nyamushebwa bari banze Uvira avuga ko azohereza Depite Bukema akaja kumuvugira bakamwemera mu kazi hajizere mufite ko wenda namwe yazabahamagara kugira ngo akemure ikibazo cyanyu ndatekereza ko ikibazo cyacu ntacu afite ku meza twebwe ku meza hariho gupfa ahubwo hariho izina ryacu ry'abatutsi n'abanyamurenge n'imbugita hejuru yabo cyangwa umupanga cyangwa ishenyi sinumvise icyo nshaka kuvuga no kuvuga ko mu bitekerezo no kuri tebo yiwe ku meza ye y'ibyo ashaka gukora ino kuri twebwe nta mahoro dushakira nta kubaho nta no kuturwanirira nta no kutuvugira ahubwo igihari hejuru yacu nta uzi igihari yo handitse izina ry'abanyamurenge ariko ku bwanje tekereza ko ashobora kuba hari umuhoro cyangwa imbugita cyangwa ishenyi birambitse hejuru avuga gusa uni mutemagure ni mumare yuko yaza gukenera amahoro abayatanze Perezida ni umuntu ukomeye uvuga ijambo rimwe rikijana atari kuyu wacu uvuga buri gitondo n'umugoroba ariko ashaka amahoro no munsi yorangira nukuvuga ngo amahoro icakenewe niki nuko atangaza ijambo ryemeza yuko abantu bose bashobora kubana mu mahoro nuko ahagarika bino bitero byose mu baturage nuko afungura zino nzira abaturage bakabona ibyo bakeneye nuko akura zino ngabo zose zituri hejuru akazikura akavuga ati ni muza abakenera kuza muri leta nibaze ariko akabanza agatanga amahoro akavuga ijambo ry'ihumure nuko yohereza delegation kazi kagera hano ndayi twaboshije ikaza kubwira abaturage ati ntato dupfa turabakongomani twese ni yihe ntambari hari hagati yacu niki twapfuye hagati yacu amahoro akaganza nta kindi dukeneye kubaho nuko abaturage bacu bava hanga bakagenda bakagereza kamituga za kindu za bagacuruza nuko abaturage bacu bagomba kuva bakaje nganje bakaje imisisi bakaja gucuruza abandi bakaragira inka zabo titurengire urenge titugera hano mu rusuku titukigera mu mikenge titurenga hano mu ntuze mu hari ingabo zacu zigarukira za rugezi yadufungiye ahangaha aravuga ngo dushakira amahoro ico dushakira no gutsa ibyo bintu bimaze umwaka cyangwa ibiri mu abantu babakiriho tuzobaho yuko ntabwo turiho kubera abo imiswi buriya bwana bw'inkoko ntabwo buzobaho kubera imbabazi z'agaca ariko hari ikize kirinda ziriya nkoko zigakura ejo tugasanga ari usake rukuru tukarujya natwe abanyamurenge kuba tugejeje none imyaka 9 ku bwabo tube twarashize ubu nyine hano barahatera itabi ariko kubera kuko dufite ikiturinze dufite imana yacu tukagira n'ingabo zahagurutse kugira ngo tubeho ko ndakubwira ngo nizi nzira zizofunguka kandi sikera ndabateguje yuko inzira zigiye gufunguka fande ibyo mbabwiye ntabwo badufite yuko dufite icizere twizeye n'ingabo zacu twizeye n'abayobozi bacu ndababwiye ngo inzira izafunguka tuzori ukuko baratureba bakabona turwaye bwake
uwo kwitegereza karabona urwaye bwake karabona ko barabona tumeze ntanakora iri mu minembwe nk'i Burundi aho turwaye siki reka tubabwire kuko tumeze neza yewe wonyura naha mu muhanda ugahura n'abamama bacu abagore bacu uzugira ngo none bavuye mu ruganda babacoye bakaza babasiga nuhura n'ubwana bwacu buvuye ku ishuri ugira ngo none n'utubebe tuvutse nuhura n'abasaza bacu bahengese ingofero bavuye kuragira iyi imwe yasigaye ugira ngo none yakamye nka 300 dusize ubwiza bw'Imana nta muntu n'umwe uzodukura muri iki gihugu yuko dufite Imana yacu iyi misozi mpora mbwira abantu ari ibyatsi ari amabuye ari amazi ari ibiti ntaco tuticayeho duhe dusengiriye Imana yo mwijuru. You should get life insurance because you never know. My dad has never been in better shape. Lost weight, exercising every day, and he had a stroke and passed away. But bivuze ko naco gishobora kurwana nukuvuga Imana ntaco itazikoresha. Umugabo umwe yarigishije aravuga ngo Imana ishobora gukoresha buri kintu cyose kugira ngo itabare ibishaka. Nukuvuga ngo ibi biti twasengeyeho ba mama babifashe bapfukamye mu mazi bibaye ngombwa byohaguruka bikaturwanirira. Ariko fande niba atari banguvuza ukantu ikintu mwakubitishe P5 ku ndondo niki P5 yakubiswe n'inkuba kandi izo nkuba ni inkuba zitagira amazi. Uvuze ko mabuye n'ibiti bikisha kurwana nakubwiye ngo hashobora kurwana buri kintu cyose. Uzogenda ubaza amakuru ya Debora umugore ngo ni Debora wo muri Bibiliya yararwanye noneho abari buja ku rugamba ararwana akubita ingabo zose zari zatabaye ibicika birabo ngo babone kuko ingabo zitangiye gusubira inyuma. Imana iravuga ati kugira ngo bari abantu badacika inkota ya Debora ngo ikaza yuzuza inzuzi zigafata ambushi kugira ngo abantu bapfe tiyagire n'umurokoka. Imana ntaco itokoresha n'igiti nibuye kugira ngo igutaba arabishwe n'imbeho bari mu gusiba gupfa ko ndakubwira ngo dufite igihumbi Imana yonyuzamo mu kudutabara kandi nico gituma tugiriho kugeza nyuma yuko ba humanitaire bavuye mu Minembwe nabonye ngo hari raporo bakoze bagaragaza ko ubuzima bumeze nabi mu Minembwe ngo bavuga ko kuriya gusubira inyuma mu biyindiro kw'ingabo umuntu kugira ngo ba humanitaire baze nibyo ese nimbe barasubiye inyuma ku butaka basubiye n'inyuma mu kirere nimbe ubutaka bwarananiranye iyo baje babuze indege nibareke kuzana ibintu bisa n'ibyo gukinisha ubuzima bw'abaturage bamerewe nabi mu Minembwe nimba inzira y'Ibarabara yarabuze n'ubundi ntaho bari barabafunze bavuga ko mu birindiro ngo hari ingabo zo muri AFC baravuga ngo zihave kugira ngo abahumanitaire batangire baze nta kibazo noneho zahavuye nibaze nimba ari cyo kibazo tizahavuye ubu zasubiye mu birindiro byabo nibaze ariko nababwiraga yuko n'ikirere bo gikora bashaka gutabara iyo ubushake bwonyine buhari nta nzira nimwe batokoresha mu gikorwa ari Ibarabara ryo kora ziriya ngabo zasubiye inyuma cyangwa zitasubiye inyuma ari ikirere cokora ico bashaka cyose cokora babishaka nibabanze bagire bonne foi nibabanze bagire volonté nziza yo kubikora nibabanze bari bubabare bw'abaturage nibari bukunda abaturage bameze mu Minembwe uwo mutima mwiza no marakubageraho inzira kudutabara ndibuze yuko izo mbaraga barazifite mufite ikizere cy'abahuza kubera ko ziriya ingabo zanyu zisubira inyuma mu birindiro ariko hano mu Mikenke harafunze kuko izira zo mu Mikenke zo nimba ari ubuhuza ku mpande zo kuko izo Mikenke zo zidafungura inzira ngo zigende mufite ikizere cyo bahuza nakubwiye ngo twebwe ino ni nkaho tutabaho bari twebwe twasinyiwe gupfa gusa no gushira nico gituma ibi zose bivuga nimba utekereza ko ari ibihumbi 9 birahanga birekereje gusa kwica ngo bimara abanyamurenge utekereza ko abo bantu bafite ubushake rero ico twavuga bafite ibyo baganira n'ibyo bakora ibyo ngibyo ntibitureba n'abasubira inyuma basubiye inyuma niko tubyumva ibyo ngibyo ni byabo twebwe se hano ni kubera ki batugabaho ibitero nimbe bazi ko ibyo ngibyo bari mu mishikirano ibyo bavuga n'ibyo bakora birahaba twebwe hano turi banyagupfa narabivuze inshuro nyinshi iwe yamaze gusinyira gusa kugira ngo dupfe kano karere gashire ngo bazoshaka abandi baturage bazoza kugaturamo ico dushaka kumumenyesha nuko tugiye kugaturamo cyane n'abacu bari baragiye mu mahanga bagiye kuza bazoza kwatura ino misozi yose tuzadusigara tuyirwanira inkoni yayivuga mu gitondo kugeza ni mugoroba dore dupfa amatongo akarere karabaye gatoya yuko tugiye kugituramo kandi tuzemera nundu wari we wese uzumva kuko gusata dufite intambara zoba umuzungu azoba umwera cyangwa usabote ukeneye gutura hano tuzomwemerera kugira ngo aze ateze kino gihugu imbere tukibemo mu mahoro ariko tugiye kugituramo nayo byo kugitera itabi yewe
amashamba ari hirya muri ya forêt equatoriale simake ushaka wotera urumugi wumva ukeneye nzi yuko n'ingabo zawe ariyo breakfast na lunch na hanyuma izi ngabo zakubiswe nande ko Kongoro yavuze ko bunye twigwana yihisho itakirinza abaturage ahubwo irinzwe n'abaturage. Kongoro izi ngabo igitero cyasubijweyo nande? Kongoro karashaka umugati, karashaka kurya, ariko azizi ukuntu ingabo zacu zikomeye. Ibihumbi 9 ku ngabo zacu ko zingana zibe zaratumize bunguri zitana, urabona ikinini cyo zubanza ugashiraho n'utuzi kugira ngo kimanuke, naho baratumize nta n'utuzi bamise. Ariko kubera kuko duhagaze ingabo zacu ni professionnel, barananiwe kugeza ibo bazi ibitero bamaze kugaba birenga 500 zose no gutsindwa no gutera batsindwa, ariko nubundi bagirana courage. Umuntu yozaje kurwana azi yuko atsindwa ariko neje agasubirayo. Mwagarukiye aho bo bana muhemuza gutakuri iyo misozi nayike, murabizi kuko akanye twarakavivuye no gutsindwa, kandi natwe twaravivuye yuko tuzotsinda gusa. Dusoza fande abaturage ba Minembwe na bene wabo bari hanze, abantu bumvise ko intambara yabaye ntibirirwa bamwe ngo ntibarye. Hari umugabo twavuganye muri Amerika ati iyo bavuze gusa ngo bateye ati no guteka bamwe ntibagiteka. Mwababwira ico tubabwira no kubabwira ngo ni muhumurike, yewe abafite za chicken n'izindi na za pizza n'ibindi byo kurya byose, mwumva za shawarma n'ibindi, muje mu maresitora murye murenzeho utuzi cyangwa duta cyangwa kabyera bakanywa n'agafanta. Minembwe iratuje, nubwo ayo mabomba yavuze abaturage ko barahinga, tunyuze kubahe bahinga, ubu nyine nihingira ibijumba n'akamarano. Abaturage bameze neza, mwibuke gusa kuko babuze umunyu inzira zafunzwe, ariko twebwe turatuje turumuga amaturyama umuntu akameye yorose kirengeti ukageza saa moya. Ibi byose batekereza ngo none igikuba cacitse ntaco duhaye duhura naco, none tutigeze guhura naco kandi turacari muri Minembwe. Abantu ni bahumurike bumve yuko hari ingabo zahagaze zigomba kubarwanira. Yego reka tubabwire tuzopfa, tuzopfusha, tuzokomeretsa, tuzogira ibimuga, tuzogira abapfakazi, tuzogira impfubyi, reka navyo tubonereho n'umwanya. Amashuri agiye gufungura ni mu kwezi kw'icenda ejo bundi. Buri munyamurenge wese kanyuza haka kantu n'ubutaka mu cyane, mumenye yuko bano bana dufite ibihumbi n'ibihumbi n'impfubyi.